Nikagita ga kurungaria nduki na gucokia ruche mwikaro na kureta mitugo miega ni ruthanju rwa Frank Kabete thanjire jarukire na ndakinga 15 ntuko ya Jumatatu mwanka ntuko ya Juma ruthanju rwa gucenjia tabia cenjia tabia kona nuki ruthanju gucenjia tabia karuya kenda rugira antu mona chethwa mibira tenda kwaria antu abachetha mibira babathia gucira kabira kamaguru mono waka kabaguru kwa antu mono begwa bena gasoksi kamwe kagucetha emde wathi watina kuringa mazoezi waringa ubutetia teri watule kuringa teri kuwa teri yao maroka wathi gasoksi kana thina kwaiga bantu na kwanika ngatika bone roka ere othio ringa zoezi na kasoksi akara othio kanja kuburunchao origa igani kuringira igani tu ekuma buteriera ugekira ugachena ko kathio kanika kairi kwa mama ngeni kana bathiete augana thingate inge mucoroge athiete gucetha athibanya kuruta irato wikia to soksi gakumaro ke ya donio maro ganje akura ni mucetha gogu tamara jogi jago cetha itibora gwa mweria lakini woko mano na gasoksi wo dike wo mucetha mubira wachetha no ntuwe mwenye no aciere bai no abura itoi kiumia kanunga kathingo gachoki kamubira wo muchetha mubira wiyo tibora gachoki wachetha ko ntuwe mwachiere tabarari ongera kange kana burage wachenja tabia ngekisho kubura mbura ne urire tia kuango tieroye nawe atwanga ruiro orire waita mubekiro orire bora mbura ne ajire tia ku muntu ukeburuncho maigani hata kama kuwa bakunga nyoro na muchetha kwanje muchetha munene wa region kana county chenja tabia muchetha mubira wacha na kirato na soksi bora tia kwenda tuningiria kathingo na bone bu na kamutugo kega gucenjia tabia na urongaru wonekane nterere jonde gucenjia tabia na Frank Kabete cenjia tabia ukarunga njira nawe kona nuki